Huligani. Jesi spreman, Buraz? Evo, spreman sam fakat. Evo. Vrijeme je bilo da si mi uključimo. Maja, hajmo imamo pokopati. 1, 2, 3, Reci nam kako je to bit licemije. Koje sena i sad ti smeta se. Snimiš pjesmu za sestru, hajde okej. Ali zašto? Polugole spotove. Reci nam kako je to bit licemije. Koje sena i sad ti smeta se. Snimiš pjesmu za sestru, hajde okej. Ali zašto? Polugole spotove. Baka, kad će nova pjesma? Treba mi content. Čoda, ajde ti snimi, molim te. Goldenito, hajde barem ti snimi pjesmu. Parazit psiho, kakva atrakcija. Otvara se brus, pali kamera i akcija. Wow, zvoni fon, notifikacija. Kreativni psiho, isto ta moja reakcija. Fuj, stani, Balkan Tube je u bandi. Ne stoji ovo meni, ipak sam Mahatma Gandhi. Borim se za decu na Balkanu i Ruandi. Try not to cry, kika short će ti spasti. Mama, objavila sam onu sliku na Insta, jesi vidjela? Evo javljaju se, hajde sada da muvam one momke, one sa Tindera. Reci nam kako je to bit licemije. Koje sena i sad ti smeta se. Snimiš pjesmu za sestru, hajde okej. Ali zašto? Polugole spotove. Reci nam kako je to bit licemije. Koje sena i sad ti smeta se. Snimiš pjesmu za sestru, hajde okej. Ali zašto? Polugole spotove. Uzeli ste keš od Jemca da biste snimili diss track. Kakvi likovi. Drama. Skupilo se, brate, vas 7 da biste bili uspješni ko jedan, al dobro to vam sad i treba kanal da počne neko da vam gleda. A ona sad se pravi kao fina, a klipove one sa kanala skida. Suze kao lije, duša joj se kida, perverzije snima bez stida. Svi se kao nešto žale, jao, ovo ono. Al balkanska scena nikad nije bila veća i jača. Reci nam kako je to bit licemije. Koje sena i sad ti smeta se. Snimiš pjesmu za sestru, hajde okej. Ali zašto? Polugole spotove. Reci nam kako je to bit licemije. Koje sena i sad ti smeta se. Snimiš pjesmu za sestru, hajde okej. Ali zašto? Polugole spotove. Dobar je diss track. Dobar je. Ovo je dobro. Ovo je dobro pravo. Ovo je dobro. Ali kako za 3 sata imaju sam 50.000 pregleda, jebote. Ovo zaslužuje više. Najjači smjevi komentari. Zašto svi vi ubacite, gledam svaki vaš video, podržat ću što god snimate, najduže ste mi YouTube, mislim da nisi treba da se ubacite u dramu, nije hejt. Najjači svi komentari, to ti metat. A što ti prave diss trackove, ti, oni, kak zove, clickbait, oni. Kako je da je, dobar je diss track. Dobar je, pravo. Dobar je, sviđam se. Moderatori, nisam vas pitao za mišljenje. Jesi spreman, Buraz? Evo, spreman sam fakat. Evo. Vrijeme je bilo da si mi uključimo. Maja, hajmo imamo pokopati. 1, 2, 3, Reci nam kako je to bit licemije. Koje sena i sad ti smeta se. Snimiš pjesmu za sestru, hajde okej. Ali zašto? Polugole spotove. Reci nam kako je to bit licemije. Koje sena i sad ti smeta se. Snimiš pjesmu za sestru. Ovo je dobro lik, ovaj je razvalio. Ova je razvalio što jest. Baka, kad će nova pjesma? Treba mi content. Čoda, ajde ti snimi, molim te. Goldenito, hajde barem ti snimi pjesmu. Parazit psiho, kakva atrakcija. Otvara se brus, pali kamera i akcija. Wow, zvoni fon, notifikacija. Kreativni psiho, isto ta moja reakcija. Fuj, stani, Balkan Tube je u bandi. Ne stoji ovo meni, ipak sam Mahatma Gandhi. Borim se za decu na Balkanu i Ruandi. Try not to cry, kika short će ti spasti. Mama, objavila sam onu sliku na Insta, jesi vidjela? Evo javljaju se, hajde sada da muvam one momke, one sa Tindera.
Reci nam kako je to biti Dobar, dobar. Ovaj je malo samo autotune mu je malo čukurac. lidera. Reci nam kako je to biti lice Ovdje je malo odšao autotune, malo kao... Malo odšao autotune. Ali dobro je ekstra. Sviđa mi se pravo. Malo još ih koji šta da je uradio.